Kalami kene kawe gijing tho hapok kinosan social media kabala tho kumne kaboong kajing pen kan mau hapi kinong snong jong kabri hunyo trip hunyo skum khasi jantia penar buhoi war maram langam ngachu kwa pen kan mau lem yapi ha kabai dei bat kajing ja hapok kapati VVP wat yasnyo kendit wat yasnyo longo ya ki belajar ki palami na kine ki ba temu ban pentron bat penjat penpra ya kapati VVP ngan chupan kan mau kani kawai bah ke MP election bala depro sa satang ars ngi nelas ngi ban thep wot buluj kalami bat don kinong sim kabu ki batmo ban pentron ya kapati mi ka fake news ba kishna ba ka VVP kan lej ben mitrelang bat keseng BJP hadalhi anda kala job ya ke MP election Henry kimla ban penjot penpra ya ke parti VVP bat haduk mentaru lasis nem tam duna arsnem ngimpat yoi bak VVP kalek menteri lang bat kino kiseng san berthai hapok Delhi bat mentapat ha kini ke MDC election ru satangkat no ban thep ya ki vote ki jongi mi biang ki jeng temu ban penjot ya ke parti VVP menta kila yoi ke kabu kababiang ha namar kila yoi ya ki beriu napok kene ke parti hi ban persang penpra ya ke parti VVP kani kamdei kai kumba kito ki jong al delbet madia lalu bat kito ki wei kinong ilam ki ong kani kala dei ka buit po jong no kala don ka jinga su buit bat no re bat no ban penpra ya ka parti VVP shwa ban thep ya ki elections MDC kanang bau pai ba un om chania shu ya ka VVP bat ru sa ka wei ka jingkwa jong kito ki jong adelbet madia lalu ba kinang ne hapok ka parti VVP kam don ai shu Henry ki kwa banang yok penjot syu ya kene ke parti tang katahi Henry wat sneu phalana sneu longo pai ba bat wat sha elam bakla syu ha ke jing thu basneu jong kini skem ha kanong rim ai ke jing kershan ai ke wot ke jong phi ha ke parti VVP kum kadak ba pi persha ya ke jing thu jong ki ban penjot penpala ya ke parti VVP khublai shibun kani kadai ke karwa kubor lani kata kajing tho kapal spriang hapok kinsan social media halor kajing jabat kajing kerum keram hapok ke parti VVP kam tam balajan kenek elections MDC